Nekako mi se čini da, s obzirom na to da klasične televizije i emisije nisu u tolikoj mjeri sklone više toliko puštati muziku i spotove, da je to sve prešlo na internet i na te društvene mreže. Nerijetko se zna dogoditi da se upravo tamo događaju promocije nekakvih spotova. A tome je tako jer je komunikacija na društvenim mrežama jednostavno brža i direktna, što novinarima omogućuje da budu ujedno i brži u medijskoj utrci. Singlovi i spotovi se nažalost ne iščekuju kao nekada, ali su opet nužni. Zaključak je okruglog stola pod nazivom Glazba i film, održanog prošli petak u sklopu 25. dana hrvatskog filma u Kinu Europa. Istoga dana, ali navečer u zagrebačkom klubu Vinil, prikazivani su glazbeni spotovi koji su se našli u užoj konkurenciji namjenskog filma. Jedan od njih je i spot za pjesmu Firma Hladnog piva u režiji Andreja Korovljeva, u kojemu su glavne uloge ponijeli bivši zaposlenici Diokija, Gredelja i Kamenskog. Ja mislim da je uvijek koliko je glazba jaka i može biti jaka i može biti snažna poruka, toliko je i vizualni sadržaj koji je pozadinski, on nije prvi, on je onaj koji gura, podiza. On može biti isto toliko jak. U najužoj konkurenciji je bilo 10 spotova za koje su glasali svi žiri dana hrvatskog filma, žiri kritičara, žiri Glasa koncila te publika koja se ondje našla. Prijašnjih godina na danima su se spotovi puštali u kinodvoranama. Došli smo do zaključka da ljudi baš ne vole sjediti u stolicama mirno i gledati spotove i odlučili smo prošle godine sa novim konceptom uvesti konkurenciju video spotova, premjestiti u klub kao u neko mjesto u kojem se može popiti piće, zaplesati i gledati spotove. Ljubo Zjelarević režirao je već 3 spota za zagrebački band Bang Bang, a posljednji, Ne zaboravi me, našao se u konkurenciji 25. dana hrvatskog filma. Rijetko je da band pristaje da redatelj napravi šta želi, to nije kod nas u spotovima dosta često. Vole često pjevat, da se vidi da se pjeva, a oni su rekli ok, napravi šta hoćeš i napravili smo spot i nema konkretno recimo pjevanja. To je zgodno, već je cijela priča od 5 minuta. Oni su bili jako zadovoljni, mislim da su reakcije koje smo doživjeli, nismo ni očekivali nekakve reakcije, možda nije to, s neke strane možda kao skromno ne očekuješ neke reakcije, a u stvari ti iznenadi što u stvari ljudi misle o svemu tome. S prvim spotom je dokazao da apsolutno mi nemamo šta raditi u režiji. On je pokazao da razumije ono što mi sviramo i da on to zna staviti u sliku. I mi smo njemu od tog trenutka, od spota Imam, koji je bio prvi, dali totalno odriješene ruke. Zbog toga će uskoro Zjelarević režirati za njih svoj 4. spot. Dani hrvatskog filma su bili uvijek neka platforma gdje su se spotovi mogli pogledati, gdje su probrani nekakvi spotovi, gdje si znao da ako si upao na dane hrvatskog filma, da je tvoj spot barem nešto, možda neka stepenica više ili pola stepenica više od nekakvih drugih spotova. Tako da s te strane je ponos u svakom slučaju prisutan. Na neki način apeliram na ljude da budu malo kreativniji, da se daju mašti na volju, da ne rade klasičan spot samo zato da ih ima na YouTube, nego da nešto zaista im pokažu, a da pritom stvore neku umjetničku vrijednost i da stvore, da spoje muziku zajedno sa slikom. Ispala si kad pruži ruku čestitam, moja glupost nema kraj, dobar tek, uživaj. Spot je nastao tako da smo ja i friend zapravo već godinu dana radimo kao duo i radimo pjesme. Nemamo nikakav band, znači nismo nikakav band, nego radimo pjesme, na temelju tih pjesama radimo vizualno se izražavamo. I tako kad napravimo cijeli taj set od muzike do videa, bacimo to na tržište i više nikad to niti ne gledamo, ni slušamo. Njihov spot Gonzo Gad sada je dio stalnog postava Zagrebačkog muzeja prekinutih veza koji rado obilaze turisti. Drago mi je što sam u konkurenciji zato što to je nekako priznanje da radiš dobro posao, da te neko iz struke zapravo cijeni kao autora i kao filmaša, kao glazbenika, kao sve. Tako da mi je jako drago što sam uopće tu. Mislim, svake godine mi je drago. U tuđim stanovima živim život, jedem, spavam, plaćem, smijem se i žvaćem, sa balkona skačem, a ne to ne, a ne to ne, a ne to ne.
To mi dosta puno znači i jako mi je drago što je spot u konkurenciji, jako mi je drago da postoji opća kategorija spotova na ovom festivalu, jer osim festivala u Splitu, ja mislim da ovo je jedini još festival koji ima spotove i nadam se da će tako i ostati dalje. Spot zaista može podići band, može podići neku pjesmu, ali treba se potruditi oko toga možda. Posjećenost je bila bolja nego prošle godine, a naglasila bi ovdje da nam je pogotovo program DHF Videodrom koji smo ove godine imali u suradnji s vama prošao stvarno fenomenalno, puno bolje nego lani. U nedjelju je svečanom ceremonijom dodjele nagrada u zagrebačkom kinu Europa završilo jubilarno 25. izdanje Dana hrvatskog filma, čiji je Grand Prix osvojio dokumentarni film Dum Spiro Spero Pere Kvesića u produkciji Faktuma. To je nešto što mi radimo od početka, dakle nekih 18-19 godina i drago mi je da na neki način je prepoznata vrijednost tog načina kazivanja, jer kad je krenulo prije tih nekih 18-19 godina bilo je dosta kontroverziji šta ima autor raditi film o sebi, treba raditi o važnim stvarima, ko si ti da se slikaš i tako dalje. Međutim, te 2 decenije došlo je do nečega što mi se čini da je jako proširilo način kazivanja filmskih autora u Hrvatskoj i zato mi je posebno drago da smo dobili te 2 nagrade. Oktavijane su osvojili Iza lica zrcala, Igra malog tigra, Grad duhova, Dota te Špica za patrolu na cesti. Nagrade ne treba očekivati, nagradama se treba veseliti. Znate, ja sam ravnatelj Zagreb filma i kao producent proizvodim čitav niz filmova godišnje, to se izbaci 5-6 i prirodno je da me veseli kad žiri ili publika to prepozna. Ova nagrada Oktavijan je malo specifična zato što je to glasanje struke, to je glasanje filmskih kritičara. To je jedna jako demokratska nagrada. Naime, svi glasaju pa ko dobije najbolji prosjek, taj je pobjedio. U tom smislu mi je ta nagrada vrlo draga. Apsolutno i nadamo se da će to biti još poticaj i drugim redateljima da daju više autorskog vjetra u leđa drugim ekipama da se Špice rade kao posebni segmenti filma koji ga nadopunjuju. Nagradu Jelena Rajković za najboljeg mladog redatelja, odnosno redateljicu, dodijeljena je Katerini Dudi za film Rezidba. Pa zapravo potpuno neočekivano, da. Ugodno me iznenadilo i lijepo je zapravo dobiti, super je motivacija za dalje. Mislim da su ovo bili najbolji dani ikad, 25. rođendan smo proslavili stvarno dostojanstveno, jako puno filmova, 87 filmova u službenoj konkurenciji, jako puno filmova u popratnim programima, edukativni programi koji su prošli fenomenalno, informativni programi koji su prošli još bolje, okrugli stolovi na kojima čujem da su se razvile jako vesele diskusije, mislim da je stvarno sve prošlo super.